Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala to barka mai ina tigido la ne kara len tigido. Wa ma kana li nabiyyin an yaghulla. Ke Allah ko nabi ma magana ne ne ke. Nabi ma tiga so ne kwa. Ma kana li nabiyyin an yaghulla. Ni gani manana. Gani man min kadikrai ala yote min khasaisihi min kada ya kota. Kabwala. To kira ka khasaisu do. Me dore na nafoko gani mafando do ko ulugundu wala ulutunu na maye ko ya uluke ko kira yara de na binima yara de gani mai shi yafa kira de shi ne ke ma fa yadu rasulillah la yasrifu shay'an ni yara semene ki den ta ko na de shi ne ke fa ka sa Allahu akbar. yadu rasulillah la yasrifu shay'an kira tege te ko shi ne ni semene ki den ta ko na de shi ne ke fa ka sa Ko bene. Ala kan beta babam. Man yaqulu ya'ti bima qala yawm al-qiyamah. Ada dua. Ibarat witru dua lagi. Sien wolom la kan basiri syaitan kilen kan sien konon ton kan. Ya do Rasulillah la yasrifu shay'an. Masya Allah. Ala kan beta babam. Donc abo chugona mana ngata Sulaiman Wa man yaqulu ya'ti bima qala yawm al-qiyamah. abone mami yeta mi shien ala ka mankan nabi nyumanye aka fen shien dora nabi nyumon te ka shien koni mami yeta mi shien ibina na ikiyama jodo Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. e fo min kelengele bela jele ay bara min ga sarabi dafa ka dama Wa hum la yuslamun. ala ko wallahi wutu tanyo foila Afaman ittaba ridwanallahi. akoyala mami tugura ala jengo Man ba'a bi sakhatin min Allah. wala ni mo do kenya mami segene ni funi ka bo ala yorowa Wa ma'wahu jahannam. ko tigi jigi yoro jahannamai Wa bi'sal masir. ala ko laba yoro ce jugara no jahannamai Hum darajatun inda Allah. ko min daraja de ala yoro Wallahu basirun bima ya'malun. ala yiri masago fe mono bara Laqad manna Allahu 'alal mu'minina. yana ala foni sirera mu'minuka إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم mamna ikiden ki gabu yara kunna يتلو عليهم آياته abe ala ka ayaw kaluka ويزكيهم abu sanya gabo fulan gabo yala ويعلمهم الكتاب abu ladonya qur'anana والحكمة ani kiraka hadisa وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين kulu kun karaka ko nyobi filila filimi no bangine no de أولما أصابتكم مصيبة ala ko kuma kuma ni masiba ya islamu soro قد أصبتم مثليها kaka na siga fe ayo nyogana flayo daka turu kanga teme قلتم أن هذا abna foko nimbora mini قل هو من عند أنفسكم aya foka bora au yara kundela أن الله على كل شيء قدير ala ise masai pembela jelena wama asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum it masiba ya adama de masiba mane soro doro asababu bori yara bolo ga bara kelendela tase mun kama selama ko jo ala ba sarabu ala na ya farima fulana ma ya fima kuma aba juru sarabu la nyana kurge kala fi Allah harajo do الله أكبر e kana fa ga sarabu la nyana e ka ala ya fa de do abana na ya fa fulle ala de ya fa masaya ala kana juru mu ya fa to na ko min fana ka buila o fana ko buila ne hake mi be yerema nga ala bi tugo mina kana la jama bla kala hara kona da abwana nyana e tsa kono ala bina fa be ga tali manya bina chen aha وما أصابكم يوم التقى الجمعان ala ko femi au islamu sura ke bolo fly nyon ko be domi وبإذن الله akera ne ala ka jemi وليعلم المؤمنين fala ga mu'minu bangi وليعلم الذين نافقوا ala ba fa ka na tugu fana bangi وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله afora mamu ne ko ayina ko kele ga ala ka sirala أو ادفعوا walma hal na makala ga akana kas akana tun chaya na yanga tun chaya o ga sababu ba islamu ka tare akira sababu kan nyen ne ka ba amma قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم na tugu no ba ko kira kan se kele la ko na ko mu se kele la ko mu tugu ko e anti se هم للكفر يومئذ أقرب منهم ala للإيمان go do lu ka sur ka tire la ka temeli maniaka يقولون بأنفسهم ما ليس في قلوبهم Suleiman ne ya يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم ala ko bu fanfu dawla fe min adu duskuna والله أعلم بما يكتمون ko ala yi ginon ala yi doni masago bu famunun gido aisha bla muzurunye الذين قالوا لإخوانهم mamunun ko bal mauma وقعدوا wakadu kala ga sigo mata kala la tukun لا يطعون ما قتلوا ko kuma jugu fo ko fanu kita kala yara la o de foto fle
ubina munefo law ata'una ma qutilu ekonu balmanunu law ata'una kunu kuntu ra uluko kulabatu ku kunta faga muhammad naga mo golo ma to andalaw aha qul fadra'u ala anfusikum al-mauta ala ko na bo togola aw munu mi dugu kono fadra'u ala anfusikum al-mauta ay sa nyone ka bawo yara ma aw munu dugu kono kana so ka sade in kuntum sadiqin na so ay chentu ku ye wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata ala ko kana jingi ma munu sara ala ka sira la no kele jihadi kenaka amwatan ka fo suude do bal ahya'un inda rabbihim ko yurzaqun wallahi ma munu bi sa jihadi kayarala ahya'un nyana mawmido yurzaquna وبقى عند ربهم وما يرى يا سوا قراءة سيد سوء المدير مرحبا الحمد لله ما شاء الله زادكم الله وسرها سيد سوء منو سارك لك نكا ala fanga na miru ko suudo ala ko suute ala bulu mineta ka don konona ina fara na hadisa kono chogomina ubido unumbido arwahuhum fi ajwati tuyurin khudrin kono bingana mo ubita aljana kono fa yaquluna min simariha ubidumune ke kabal jana yide una ubidumune ke kabal yide una ubi aljana jismo ummi ubi soraka unum ubi soraka glo ala kanadilin min zahabin fi zilli arshir rahman agmelendo la reçu ko rampul munum be la reçu suma ampul nunu bi ka pan o yoro la kono nunu wallahi ne kaba ko isa ala ko te ako angana amerika ko suude de otuma ba jere la mamun be aljana kono ka dumini ke sisa ka so aljana dama yala ko o de saydi suyi Allahu akbar فرحين بما آتاهم الله من فضله فرحين ونسجلنا بما آتاهم الله من فضله على يوسف منا كما كف سمجلا ونسجلنا ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم وبكلا كان يسجل مغلا مامون ما كنوا يكنوا ulu sara kala kenaka ubuka kuma mamunu bi kala kenaka numba murubu bolo ko ka yaji daga na boyande Allah khawfun alaihim wa la hum yahzanun aka yaji daga sanin kala kenaka Allah khawfun alaihim siranyatu lukan wa la hum yahzanun wa lutu khuzun wallahi yastabshiruna bi ni'matin min Allah wa fadlihi buga misadia ni ala ga nema na kafsa manjai ala yemin kuye ay azabul qabri kaburu kono la jaba ala ya wuli kabuka Allahu akbar o billaka banu mukan azabul qabr ya da mashadu nan ne baka mashadu min kaburu kono afala ad-daj'atu thumma dammatul qabr su'al munkar wa nakir ardul a'mal ni kanan de kaburu kono ni fem pili nani de be doga kono afala ad-daj'atu dalil abada madin ni boy dali damne ni kira ko ta ko ni udela kana ni boy baba ka sunde kira ko asumbla an kufu ko asumbla erkede e kaburu kon na file ka sampulo file ako ikhwani مثل هذه الدجا فاعل ay Allah ni dali no ko ni de be ni dali no marha ko tamana ni donat mamuna kaburu kono munde bina kesisa dammatul kaburu bini bisi hatta takhtalifu minha al-adla wa tazulu minha al-hama'il kaburu bini bisi igala ka kolo fula bi fonyon ko kira ko te no ma fasajiru ba mi no do kala o be tike kira ko mo wati kisi ka wala law kana ahadun yanju min azab al-qabr la naja sa'adukum kisi wala kad dammahu al-qabru dammatan summa raha abi sika sarka abla asma سجل من هذا مدين كسي كابو كابور الله جابما قراءة سورة الملك تبارك الذي بيده الملك وسورة كلالي قراءة الله هي المنجية الله هي المنجية الله هي المنجية تنجي قارئها من عذاب القبر الله أكبر إذا قرأنا دون يرد أمانا دا إذا تقع سورة الملك كلا تبارك الذي بيده الملك كلا دومو دوكا كابور الله جابا بلك بيكا ko ba borinya wa ko ba mabunye wallahi ko ba borinya e ko da madare mamun ba ka biye kono kaburu kono biski ka kala kaburu de kono kom waqra waratil kama kunta fi dunya wallahi afule kaburu de kono wuli ka sigi ka kala
ina be kuma kalan dina kono to gonda akhiru ayatin wallahi iki jora aya la ba minna wodi ka flash al dina kono ala kan no ay donc o kaburu kono ka mo ko kono donc ulubi bisi ki galaga ko lu fonyo ko be kam kama tamhidan li su'al munkar wa nakir préparation de pour que bi ka mela kan na to kumba ko munkar wa nakir wujuhuhum kashumus ulu nyado bina ko kile ulu bina abu du ko faraka abu ni ni nga ma rabbuk tabo mande ma rabbuk bi sifati maza annaka tigala ijoni wa ma dinuk tigadina ijoni ubu soraka na kirai maje kana jago maza taqulu fi hadha ar-rajul ebe mo bani shayma o de kirai maje bi jo mo bela jirenya na kaburu ko sallallahu alaihi wasallam atma mamin bi no ti islamai yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli sabit Allahu akbar wallahi oloran nun na darse ga kuma darse ga kuma re ala rabata al yawma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum abo to goda da ala da ada madene sabati farko le rede melaka nun jago automatiquement ibabo jogo de rabbi Allah ala ka fole ala ka no bayani ودين الإسلام سمايا مدينة وكنا كاي مسجد ماذا تقول في هذا الرجل فأصر يبكر هذا محمد هذا محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا بالحق فآمنا به وصدقنا أنا نامني شيء أني من يرى لا أني أجني تبيا ملكو بسنا هو ولقد علمنا أن يدون والله أنك صدقت وبررت ye chefo ijera no kera yoro bela jelena ulubi sradele ka kenna ko furu bay kata aljena ko aljena me mo bin ali dan bisa nana sura ma me ga guri ala kan kisi ale ko ni be ale kon ba fo dara hadisa ya fo tigo mena ha hin ha amin ko kaburu kono ko fa yadribunahu bi mirzabatin law istama alayhi ahlu minan ma qalluha Allahu akbar ku babu ko ni ke berede wa bubolo ko ni ye hijide bela jelen fara nyon ko seka munkar wa nakir kan ni ke bere kilen forata Allahu no tamana ka boy jima bena sisa ardul a'mal diga baranyuma barabuna jirila baranyuma me ke kamale nin chanyuma ne kama يرباكو وجهك كوجه الذي يبشر بخير شابكم إن ربك نسود ذلك نخير نعم وفأنا عملك الحسن نري كبارني وأنا أنيسك في غربتك نري بني ينجي إكاني بدا ينفينا أبينا بأحسن سورة وبأطيب رائحة نناصر يبارجو كلا بمعنى غلبت سيئاتك على حسناتك baraju ma mote tew nyana ma kono kaka nyana ma be kay baraju go doran islamena ay baraju go doran ke wal ma ka bara be ni mai ay afla be do bi no ngad nyuma ni bi tani duguma wal ma duguma mi tani nyuma ni afla do wal ma afla bi kenye o bi tebla la arabi la ko nazari duguma kala de ka baraju go bina fi aqbahi sura wa anta ra'iha sura ta dugu kasa dugu ibi mir kasa dugu mi nay tabe do ko ga be ko de kana kama bishima hii rabu mfo ko wajuga ka wajhu allazi yubasiru bi su'in da shabu ko mai na to mai da ba fa nan na to mai da ne ga bara dubuye na'udhu billahi min darisi maza min dari su'i fi daril muqam ala kan kisi ga bosi bin juguma bada so kono na nga bara dubuye ala kan kisi ga bada la no baraka bantu na utmana fi rawda de bina yala sisa إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار إما كاد ذلك كتا الجنة كنو كاد جنة نمو سما كسيما والما كاد ذلك كتا جنة كنو جنة تورو كسيما نيندي كبرو كنو ناي على كانو غياني يا رب سليمان ولا هذا كل يلا مكوكا كتبي كجمعي مامي مادا كبرو لا جابا لافا
amma fa mamin be nama da kaburu la jabala abi taman na kasika ba ci ta limani Allah sai anana fi sharh tahawiya kono wa nu'minu bi azabil qabri wa bi na'imihi liman kana ahlan lahu dan tando sanaka dangane ala an ga ngadala ka kaburu la jabala chain wa limani ya dore ka kaburu la jabala chain sai hadisau ya sabati hadisu ya sabati anana qur'ana aya kono anana hadisau ya qur'ana aya mun ko annaru yuraduna alaiha quduwan bukatu ashiya kaburu kono de ko yawma taqumu sa'a wajira ka bomi ga da kaburu de kono ya la harajo don ke min bela de le aya wi min kaburu kono la jaba ka sabati an kira ka hadisu min ba jira ka kaburu la jaba yake kama sallallahu alaihi wasallam don la anaka sabo bukata tara se kaburu doma kaburu flama ako innahuma la yu'azzabani wa ma yu'azzabani min kabirin wa innahu la kabir ako nunu ga nyankata woti ga nyankata fembele ba kama ko wa femba donde ako amma ahaduhuma ko nunu dola kele kana yamsi baina an-nas bin namima ninku mitama mo gonu nyonte ga mawbla nyona kaburu kono la jaba fem fla tew amata azab al-qabr ako kele kuma kana yastatiru min al-bawl abi jodra kanyana ka kasira ka tiniga bukla ka tasil nai donc Allah hakili taala amatu azab al-qabr al-bawl wan namima kaburu kono la jaba pamba to kira ka suraga tamuru bolo do kari kabla kaburu sanga kullu Allah yani min ka jafa ala bila jaba torata tabuka Allahu akbar dari fatra yani min ka ja ala bila la jaba torata tabuka donc anyere abi klemina bi ak fara kaburu do mo do wite andana ba do ni kaburu do garine baroke ko diba nyere terga do ala ka tinana de la ka ko nyaka ni ko diba kaburu do garine baroke apa kumbi tama foka tajo kaburu do ka do ko gusili kambi ka bo kule kambi ka bo ni kaburu na abu ka boy baran kana ta ako de ale ke islamai ako jula nun ta kaburu ko man kan chaman tai ko ngoto nun ta ko gosimi be ko jula ta sharande chen fa aslama akara aslama to kaburu ko la jaba sa za ba to mami madala ka kaburu ko la jaba chen abika di mani abana kasi ala kan be sababu insyaallah ala kan sababu donc aya futu mina azabul qabr li dala amma hadisa chama yinu ba sabati qur'ana aya fana chama be ni kiba tafsirul bayra ka fo la jaba do ko ndeke ka ko la haratanya ula jaba tsika fu shi fo kabru la jaba don bagadi don ba ya adama den ngakar mo bado be an dalin no la kosa nan yoro ina adama den dan tsika baraka do ka kuma kai da wa min bainihim رحمه الله عالم كبير أو علامة موسوعة الإمام الشعراوي رحمه الله رحمة واسعة ينفي عذاب القبر وينفي عذاب القبر donc dimi semu be bisika kitabu laje bidu siti konnana ماذا يرى الشعراوي في عذاب القبر نترى بكم تشامو فينا كما ندوني بابو دلا ومنصور الكيالي ألفنا بدون بعض فنا لا يزال حيا يرزق هو ينفي أيضا عذاب القبر ألفنا مصر أما حديث في الفراء ووافق أحاديث آحاد وليست بأحاديث متواترة وانا أنقول أني حديث ولا أنبا قدما adama de ka fo karsadi ni fo ko wala ko fo sharawi anaka doni bunye anga bunye ba kam na ni yoro ko ni ko ni ala ka hakima ndam wala sesa ska ma fo am doni babu de la yanaka na ki bolo dondora kuma kwaye ikado ka fo ni fana be ma prepara fana ma fo de rumuzul ilm dina yaraka rumuzul dodo rumuzul din alde ka kuma ide وباير ولا سكا فدوني رفنا أبابو ورقة تلينو أستاذ أحمد ناظر بسكا دفوك فرنجا أنت أول مرة تسمع هذا من شعراوي سميت منه من قبل نفسه هو عذاب القبر أيوة هو ينفي عذاب القبر ومنصور الكيالي أيضا سوري عالم كبير هو أيضا ينفي
hadisa fɛn fɛn b'a fɔ kuma b'o bolo a kan y'a ye ala k'an ni sababa bɛn a b'o cogo la ala k'an bɛɛ sababa ma donc a b'o cogo de la dɔnni dɔlatul mu'min la malika rayumana المعتزلة ينفون عذاب القبر الله أكبر comme معتزلة مغوكا olu fana bɛ kaburu lajaba o tɛ sɔn a ma quoi u ma sɔn kaburu lajaba ma quoi a bɛ ten ala k'an bɛɛ sababa ma donc o de la an bɛ min fɔ ye kosɛbɛ ko kaburu t'olu la ذكر الإمام السيوطي عليكم أكو ويسأل المصلوب والغريق والحي عن رؤيته محجوب ما من جنينو أني ما من جنة أني ما من ترجلا كابلا جلمين ينغا كبر لا جبلا والحي عن رؤيته محجوب كأد البلول الدبلون ينامونا هكذا ذكر الإمام السيوطي رحمه الله صلاة يستبشرون بنعمة من الله وفضل. Donc ustaz karambe min fani doni do basoro ne an yɛrɛ bɛ muraja ka sharawi ka kitabula su ani tile an ka karamɔgɔ yɛrɛ do karambe ninnu yɛrɛ ka ustazu do mais mɔgɔ mana k'i ka karamɔgɔ cogo n'a ye mazhabu dɔ ta mazhabu min ni hadisu b'a la k'aw ma bɛn taabolo kelen ma i b'a ka bonya segin a ma mais i b'a fɔ ne yɛrɛ bɛ taa n ka nin taabolo in fɛ o de ye dɔnni ye a faamuna wa nka an bɛ tugu an ka karamɔgɔw kɔ hali n'a filila o kɛ tɛ dɛ ala k'an bɛɛ sababa ma sɔrɔw y'an ka karamɔgɔ de wallahi an b'a ka kitabu muraja a ka hadisul qudsi yɛrɛ sariya bɛ ne bolo so kɔnɔ ye a bɔra faransi ka na dun ma Modibo Kante ala ka barika don a la san o san a bɛ kitabu caman san faransi ka na d'an ma k'an k'a kalan an bɛ dugawu k'a ye o hakɛ يستبشرون بنعمة من الله وفضل. أقول بنسديا بنعمة من الله وبنسديا يستبشرون بنسديا ينيك بنعمة دينما كبا على يرى وفضل نفس مديا. وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين على المؤمنين كسر فردي. نمن فلاني نور الجنة كنا ne ala temme ko nundo aljana kono na uta dumuni ka aljana kono ulu bukla ka munne fo ba fode بسم الله سليمان الذين استجابوا لله والرسول ulu bukla ka mun fo uko ala o min nema min na yambi ana mi damu min nabi ana on nimbi kono min kono nabi ka panka murmuri la rushi sumana ala jonne bi sega on min ni sodiya min na ka nyefo on to nyogon yi an to nyogon munun be nulu bi nyama ala numa safara la ngal ko dina Allahu akbar ala de garanti bi mako wallahi ko ala ba fo ala ka soro ka nyefa nyo qur'ana ko tam ka dala ka ko sayyidu subi nema minna sayyidu subi nema la akramu sallallahu alaihi wasallam aka sahaba no au kama shahadatu sura min Allah jondora kira yara la udu kulusan ko udu kala kulu yara la ako uskun ya uhud ako to wala sulaiman ay mun fayo Allah ako fa ka rasulullah ala ka kira di sanfe wa siddiqu sayyidina abubakar te tigi bi sanfe wa shahidani ali shahidu sufla wallahi Allahu akbar sayyidina umar wa sayyidina maza usman dan la kira ba ka so wono mogodo nana ko bashiru ako ata tigi no fe ko jonne bi ko kata la ko jonne bi ko tara solo ko usman de ko bashiru bil janna ma balwa tusibu kaka ta fa aka ni soja ka fa ka do al bena ko ka na ka shi ka ala ka jarabi ta ma ko Allahu akbar ala ka jarabi ko ni bena o no me shaidu suye ayara baye u fagara faga to ko tedu la sayyidina usman afa dura do mi manani da su do su ke Imam Malik mo ka bala mamu ne sayyidina usman su do su ke fitna kama islamu ne nyonte ngal mamma le ko ala ala musaku femi kama non nyonte anan so me ka ba ma ngato en kaya ya baka ba make ako taqtulu fi'atani min ummati dawahuma wahid ale muhammadu banden flabina nyon kele ka nyon fora ku be go ala ko nga ala ka la tigado ma tsega kumbe adela ga ko sayyidina ali ako sayyidina ali ako domina dona sayyidina ali eni nakra muso do bina bamurta nyonfe nyon note Allahu akbar sayyidina ali ko isan fa ana ashqan nas
kono gara ko ne maula ma kuna ako te fi alaka ako ne alaka la tiga de ko ako ngami min fe na don sera fa ablagha ma'ana ni jaga saka dana yorola to ka na so ngotara marakatul jamal la o karola sedna atoke de ambaisha ani kuma kuntala sunyana amma marakatul jamal ambaisha ka grupu na ani sedna ali ka grupu Usman joli défense bi kam salamo blala nyama na tubu fe ma seka fa amba isa ako sabo de afa ko yala sidna Usman joli mi to tawa khawariju kele ka pa Iraq aka joli to ta atwa kama labe amta Iraq mun ya faga aka fuyo ku dama unimi ka kula unapokelo tarafa Sayyidina Ali kwamba isa ni sahaba ufarle na nyonga ubuna tai Sayyidina Ali kele ifana kawili kukumbe Sayyidina Ali fara bila kukumbe sahaba ni nyonso ni jogo de la tano amba isa hadith jigna kara ka kuma na kara ba ko domina ko aw jumende na sera habu dugukolo la na wulu ka kasa ala chobu faga kinin fe chobu faga numan fe soni sahabi na yara soko na Allah da biya kici an ba isa sera hauhab dugukolo kan kuma mana awulu ka sera hakiri jira kira kuma na kali bi jira fali ta mai yamba Allahu akbar Zubairu nungo kiti jira na mitade amitade Allahu akbar sai ka juwe sahabo biya fana alam na utara ma'arakatul jamal akalan kera amba isa sahabo binin kelen bele gelena na ka nyame aka gata na ba ka nyame sanfe ajugu ya mun ya bi kelela na bi na do ba kilen ka jo Allahu akbar ikraman lin nabi sallallahu alaihi wasallam tasikira musodo ku yu tola mo dore abolodo gata aka gata infono kabita magala ako jonne bi ki bolodo kira bolo barka man da yoro la kibi ta mago yoro la ako ala ko bolo njeni safa ka ala kama fo aka jeni ni kono la harabu ala akine jeni abolo masama de ayi bolo mo la ba no fedi ako ala ka de bolo tigi njeni kuma ya fa dala ka ba ala ba ke safa ka jeni aka la harai da akine amba isamine ako ala ka kenye mu je bolo jenna te bolo be jenna nyena ma ko do ako inkara ni tugo ndela kra ya ko fo abina ke kumbe tugo fo itala ala ka la tiro de rabike donc ona ta do kra Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bonya ya mto bonya ka gasisi kama ya Imam Malik abana khalifatul mansur aya bugo foka bolobo o kunye kira modelo na busan korota na dosi almam malik dosi na abafa almam malik baba Allahumma ighfir lahu fa innahu min ali baiti nabiyyika sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar abuka dosi na busan korota na agose na almam malik gonye bi wolom la ya almam malik la na almam malik bugo almam malik wa ala ya fama ikira joni yondo me ya fara mari ala ka ya fama abuka ni mbugo nigara Imam Ahmad bin Hanbal nigara ufanana Imam Ahmad al-Wasiq khalifatul Wasiq ufana kira jondo ay almam aya gosigonye ne keme wolomla na go safon bela baba Allah nasir lahu ala ya fama yake kika kira jondo do ni bela jele kira ko dira foyi lawan umma ala ka dan sulaiman ngata الذين استجابوا لله والرسول donc ala ye shahidi su bi ni sodiya ni damu mina ala de flaka o nya fa nyana mo nyana sisa ala allazina ala ko mo wode do استجابوا لله والرسول ako mamu ni ala ko ka wele jabi anaka kira من بعد ما أصابهم القرح ghazwatu hamra al asad min ba'di ma asabahum al qarh joginda kele ko fe puso yaay lamo ubone de goina utala se yoro dala ba ko yoro ma ko hamra al asad tibla la kana ka ko kafiru
kala ko labe ku nimisara mun kama o islamu tabla uhudula ku ka tu kunga hamara wal asad ku to banku faka peu ga ba Allahu akbar nine allazina stajabu lillahi mamuna alaka wele jabi anaka kira من بعد ما أصابهم القرح جوجينا كلام دغ بوسورو للذين أحسنوا منهم مغلا مامون نيما يبه اولولا واتقوا كسرا على نين أجر عظيم ويسر بدي الذين قال لهم الناس مغير فالك مامون يكون نعيم بن مسعود هذا تفسير كتابه كون ولد يا فصا إن الناس قد جمعوا لكم وكرام إن الناس قد جمعوا لكم ko kafir nunun tara faranyon kande a caman ba nunun bɔra uhudu la o ma so sɔrɔ fɔlɔ bi joginda o ni dusukasiw la k'u nana far'u kan k'u b'a fɛ ka n'u sɔɔni faga u kana madina sɔrɔ bilen تخشوا k'aye firiw ɲɛ فزادهم إيمانا a yɛrɛ kira n'a ka sahabaw ala ye mun fɔ a ko fazadahum imanan a y'u jiri limaniya la o ye jumɛn de fɔ wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil bismillahil azam hasbunallahu wa ni'mal wakil harfutan kanata hasbunallahu wa ni'mal wakil harfutan kanata nga hagale taala hasbunallahu wa ni'mal wakil ba harfutan kanata فانقلبوا بنعمة من الله kanata ngade bismillahil azam kubana tadi بسم الله hasbunallahu wa ni'mal wakil Ibrahim kullu tasmana domina yende fo ako hasbunallahu wa ni'mal wakil ko sele danna kira na ka sahaba an bora kale dola na kema woro ani ma biduru ma biworo la o fatura keme fula ani biwo keme fula ni bisaba nyenama ulu baranelo ulu jogune mu bolo ubuna talo ko ka kira ka tu kumbe yo do na tugune ubunu faga ko ba tugune kira ko hasbunallahu wa ni'mal wakil ne ala do ba be ma kana ni biduru hasbunallahu wa ni'mal wakil heranye ni sirafe a aradu min kadina abdu bela jelenye ode awakele ani shen kama sala ani shen biduru kana ta bogana Allahu akbar asya sala kemenani biduru sigara masala wakele ani kama sala ani biduru ya heranye ni sirai otomana ni ba ga toro nyani du ibi munke hasbunallahu ni ba ga toro nyani na ni bina wurdi damina ko mana gera to an hakli fala no le jafo mo gonya arado min diri ma hakli kala de wakile ni kama sawani biduru kana boy hasbunallahu la kana boy tu ala kan be sawaba kiyo de hasbunallahu la abdaira ni allazina qala lahumun nasu daina ni yarade إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ياتي كيف حسبنا الله ونعم الوكيل باتا ويكثرون مني باتا دي كمناني أنا بدور بدور ده كمناني كلام كم نبدور ده وصار كم ورقة إنه بدور ده بموت إبنا نيجي دماغه على دماغ إبوه duwawu do bi bo ke biduru ko fe ore wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbaka Allah huwa allazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minina wa allafa bayna qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta bayna qulubihim walakinna Allah allafa bainahum innahu azizun hakim duwaga kele biduru ko fe ni kema ko fe ibake kema wara ko fe bake kema wara ko fe bake kema wara bake aba ada no banat mamina atmana do durdu waraw be ni mi faraka lazim wallahu ya'simuka minan nas ibo dege keme wa ufawwidu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad dinani aliki usra kana do oke o do way jumen Allahumma la faraja illa farajuka فرج عنا كل شدة وكربة يا من بيده مفاتيح الفرج واكفنا شر من يريد ضرنا من إنس وجن وباغ وحاسد وادفعه عنا بيدك القوية إنك على كل شيء قدير
Usaka wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Usaka ko tidur shen kama baraba. Allahu akbar. Ne dagu ye. Ha. Sami ayini di mudur yare fayda do diga faraka. Ako hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kan sega ta saba ani ta ani saba. Enggak? Ametahu bega salatul ummi. Ameglaku bega salatul ummi. Allahumma shalli ala nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima kama sabantan saba. Hasbunallahu wa ni'mal wakil kama sabantan saba. Allahumma shalli ala nabiyil ummi wa ala alihi wa kadira mo ba salatu. Sura ke kama sabantan saba bana. Ni fana ya jalbu sirai. Jurriba wa sufiha. Allahu Jauh ya korbo ka ce ka dama. Ala kan da salabo. Aiwa. Aha. Aha. Masya Allah. Aha. 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 Allahu Akbar. Masya Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni mami sega sebe. Syekh kemanan an biduru raisul murabitina yo nyafanya na. Ko ka adija mama. Dan ya sebe kemanan bisa ngubuka. Kasara ka adu. Ko kono na bana na adama de na kaba bela jelemba. Ala kan na panai. Ya rabbal alamin. Karange ko ay dugina na de mabiya. Ngo ko ay dugina na. Ate fola. Wala ni bana baril fa ko yera mo be ale bana ko omano dama. Insyaallah. فانقلبوا بنعمة من الله. Apa bantah? Fankalabu Abu Sayyira بنعمة من الله وفضل. fankalabu bi ni'matin min Allah ya al-fau tufidu tartib wa ta'qib. Mamun babo hasbunallahu wa ni'mal wakil fankalabu. Ujurab kala jirna ala biga koyele nay. Bi ni'matin li ni'ma kabale ala yara lam yamsasuhum su'un tarati rabbuna. Aha. واتبعوا رضوان الله. Utukura ala jengo. والله ذو فضل Ala de عظيم. sama dia patigi. إنما ذلكم الشيطان Ala ko mi ni shaytanai. يخوف أولياءه Ama ajiu abisibau asebana ba turu de baka فلا تخافوهم akan asra setan nyere وخافوني إن كنتم kaba مؤمنين. sara ala nyana sara yemuminu ye ولا يحزنك الذين يسارعون في ko الكفر sena ora kani toro mo amunu miteli kafir yala إنهم لن يضروا الله شيئا. itila raga do kafir yala ala toro ko ila يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ala ba te kana ni yoro ku ila hara ولهم عذاب عظيم. ala ko la jawabu yemi la jawab bele الذين اشتروا الكفر بالإيمان. mamunu ga kafir ya fali liman ya fali kafir yala إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان ko mamunu ga liman ya fali kafir yala لن يضروا الله شيئا ala toro ko ila ولهم عذاب أليم. ala ko la jawabu yemi la jawab jugmai ولا يحسبن الذين كفروا o gana jete mamunu kafir yara أنما نملي لهم خير Taponya ala لأنفسهم. buga munyu mungu yo buga ko duga du ko lo buga kafira ke mo buga hera soro buga kenya soro bu sago ke ko ala ko mi ko munyu mungu yo kana amerika ko ka ne ala ide la ba du إنما نملي لهم ليزدادوا إثما akon mbi munyu kale wala so bi diri du mu chama kelila ولهم عذاب مهين. wala hara jodo mun ne la jaba bu yeme la jaba bi mama digin ko sabeda ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه ala ma be pe ka be munu to ya ga limaniya kan ka fa an limanera te حتى يميز الخبيث من الطيب. baga mi ma wala ma ka boju ko ma وما كان الله ليطلعكم على الغيب ala ma be ka fa ba ya na ka gino sanfe ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. Tapi mo kera kera mami aga chide nya aka jona ko lu ya la ginoka. فآمنوا بالله ورسله Ai limani ala na ga chide na. وإن تؤمنوا وتتقوا Na limani ala ka sira ala nya. فلكم أجر عظيم. Ala ko sarabe au yemi sarabai de. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من Ala ko فضله mo kana jete mamu numbe nu bi tege magela ke fenna ala yusannif samandia mi. هو خيرا لهم Ka fo yuma here. بل هو شر لهم Ala ko to yuma tora de do. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. Ala ko ala ina bole min du manu bana ga jaga bo ala ba ke sai ga meleku kana la harajodo. ولله ميراث السماوات والأرض. Tauku de birindugani mai dugani min ba fa ko birinduga dugani ba so ki ma ba kana o do atauku donc ikan na fulo de ka sade kan meleke sayu tawafuna de ka sai kan meleke kana la hana jodo mai bara de soro le sale وجاء في الحديث على بك شجاع أنا أقرأ صاب كنت جاي بقى دكا بوني صاب لا جل ما يا حديث يا جل ما كو شجاع ده ساي ده شجاع ده نجمع كفر بابا كفريا يانا صاب كنت جاي ko saga farga
ولله ميراث السماوات والأرض أبسانقلن دوكولو تشاو يا الله تدي والله بما تعملون خبير على يدبلي مسابسة من بارا لقد سمع الله قول الذين قالوا على مغضكم من مامونكو إن الله فقير ونحن أغنياء فعلى يفانتان يقول سيتكي من ذا الذي يقرض الله حقنا دومنا ونانا فوقهم كم أمرون مكا وربانا كافلك الدونك الله أكبر كافلك تندك على فاي مغضكم كتب لقد سمع الله Aku wallahi alai mau kau mamen mamun ko alai pantai. ونحن أغنياء Kuli setuju. سنكتب ما قالوا Ala ku men ko mbas ben ka bla kan be sebe sa. وقتلهم الأنبياء بغير حق At-tahsis ba'da ta'min. No ne ko sarasa. Kan be sebe ko na minani sebe. Abo ko mai men ko mo ko ta la sanari su ko ma yaqulu. Min willa min ko Walid ibn Mughira tata. Min ko wallahi na da wula la harajo do are na kan na fulu na kan de chama na wol na wuli fakira ko yi har na majakira la utiyanna malan wa waladan ale mana mina da ale na kan na fulu na de wuli la hara ala ga sanare su ma ya fulu ay min ko ba chanta ka sere ka bla wa ya tina fara abuna ne alama kile ne ala kile fasafas Allahu akbar wa numiddu lahu min al-azabi madda ako billa jaba sama ka bama foka sada na chenyi kani kana tabite ala ko tuwe سنكتب ما قالوا we fami fo amba sebe وقتلهم الأنبياء بغير حق anu en nabi mo fagali mi ke ka sora mate chenyi ala jaba karana allah hadha al-qawla bi qatlihim lil anbiya ka la danyo ko ونقول ذوقوا عذاب الحريق abu sora ka fuli ku la jaba jenni la jaba ko nene ذلك بما قدمت أيديكم ala ga ko nyama bole bara min ke وأن الله ليس بظلام للعبيد ko alati laysa bi zalimin ni ko alati tonni ne ba jugu ya ko ka ko ma be do ni ke amma zallamin ala wazni fa'alin ne ba ko rofo ni fa'ilin ala ma ke tonni ni masayere jango ka ke tonni ni kala jugu الذين قالوا إن الله عهد إلينا aka sako ni dal tonni ni bakela ke ko ro jume do no aka sate tonni ni kala abu fam الذين قالوا إن الله عهد إلينا aka sako na somba ko jugu te ko bajara ka ko atita na bunu nenga ala kan be sawa الذين قالوا إن الله عهد إلينا amanu go gala ila irdi auma ألا نؤمن لرسوله kangana liman yakirasi bolo حتى يأتينا بقربان تأكله النار abaga na auma ni bato fenye tasuma bi mendu ya sawa folo muhammad mande mbudi ade ka saraka bo ana era de bitas na folo bo ka kanyanya sri ka sagasa ga ke saraka kana fa ka de mala badu au kono para al tika saraka minana ibaraji so nungu de bolo ni kun biya de ala na bita jode tasuma bo sangolo la kana mine ka jeni ko ya ala tay folo saraka de kumu boten nga muhammad mande ala hiranana anyara bi siga sogo tlo kan ka dashi saraka minana kono fara baraji sorola kada innamal a'malu binniyat hadi gwatige ke kuma han na ta shesa sugula abanu na nesri mini ke saraka ikana na ya ka de baya la kana faga de baya ba dumini kera saraka ke minana munya ke baraji soro nyanya doro nyanya isirle doro nanya manga na sere ta shesa jabuna dunde akona farake o bane ala ka be sawa bono innamal a'malu binniyat donc abo chogola ni seni mamulo ka gara sola doro ka doro ikan ngane ba ka de ala saraka du ha قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات ko kira kana ni fenye qurbanun batu femi taquluhun nar imai ni de amfa adama den fla kabila ni habila ulu gerla halu ulu ka wati ngo yo qurbanu min bla batu femi bla ni ngo tasma bwara kana do ka saga jigi mina ka adunga nika malo nyaka korotiza malo koro min ko be kabila ka malo koro mun bi tasma mo mino kora ko ka saraka mamine ni ko saraka wa ka bla tasma le bosanza kana mine atike bitana nga
saraka boli dagara aunde gani ma fana kumite na kuma kala ka kafeni so ako mita blaje ta suma bo sanga kana jeni ka tanai nabi muhammad manda na nya kala ka kani ma min so amita no so an jihadi baraji so la wal so la ala ni muhammad sayyidina muhammad kama sallallahu alaihi wasallam abu gode fo nunu ne ko kutil liman yafiu fa ala kana nikide قل قد جاءكم رسل من قبلكم وكان نبي باتفندي تاكلوا النار فسمت مندو ko ga funyana ko kira temena kira munun ko na alenye uluna na nyoyo wa billazi qultu ana ini ko kira na noy falima qataltumuhum ayu fala mun kama in kuntum sadiqin na sa yi chen tiguye fa in kazzabuka ako se na mo nuyi ngalo ntege ya faqad kuziba rusulun min qablikum chidin chama ngalo ntege ga ko ese na muhammadu ne ja'u bil bayyinati una no mani dalu bangine wi waz-zuburi ani gabo wal kitabil munir ani kitabu mun noro lelo kullu nafsin za'iqatul maut ala ko ningelem jebela gelem sayane na ko na ngana segala tiyo wallahi kullu nafsin za'iqatul maut babi sayane ne akajanwo akasunwo mo kasita to ale ala ka gilode ay nindo adama denna na kase abubo na de ala kase wa innama tuwa mu'minun ne bo domina ulun ne bo be qawlihi ta'ala ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah mu'minun bela gelende mi minene aya inde ya insan ma sering kata imama ima jenima ala ere jenima ika donga para ala ka jenima onka ika do ala ka jena kona ala ka ni menene ayen anga kuma kan laba ala ka la ilaha illallah ala ka la ilaha illallah tabo to ko ala ka be sababa ma ani do ko be ara ma do nyada saya innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah ala ko ka saro da bale mi do ma la hara jodo faman zuhziya 'anil nar ni mami jena ka bo ni mami yoro jena ka bo jana tasmama wa udkhila al-jannata faqad faz ode gene wallahi o de khilal jannata ijoro jana ka wajana ma kido aljanna kono fakad faza igena o koray la hara jodo ne resulta o bidi ni yayi imado jahannama kono idon aljanna kono o de igene ala kanu ko yayi wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur ko nyanya ma ite fo illa mata'ul ghurur fo negani damu dorone do damu mun damu ko nege la tublawunna fi amwalikum ala ko wallahi min o jarabi aka na bolola wa anfusikum anadum ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ولا تسمعون من الذين أوتوا أنفسكم بكدين أبقوا يركم فهم الله خلاف بين المفسرين لا تبلغون في أموالكم وفي أنفسكم أو من أو جربي أكان أقول الله أنا يرنيهم أول ما أوديهم أبقى كمنك من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أبنا منك كبر كتابو دونكولا kuma all slamoka wa min allazina ashraku ani fulanga ho tora chama abina makabula re wa in tasbiru wa tattaqu ana usaballa kasra alanye fa inna zalika min azmi al-umur ala ko de ko nyola tigan kaide Allahu akbar wa idha akhadha Allahu mithaqa allazina utul kitaba amana ala ila yuri min mawbula ay mun son kitabula la tubayyinunnahu lin-nas sako wallahi buga kitabu imbani mogoye wala taktumunahu kitabu fiyo فنبذوه وراء ظهورهم ويأكلوا كوكا-كولا واشتروا به ثمنا قليلا يا على كتنيا ويا فريقني سوما جاشرينا فبئس ما يشترون على كفنت جوارو يا فريق منا لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا على كم وكان جدي مامون من سودي وصونا فمنا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا وابو كتنوا نفني وبارا من ولي فلا تحسبنهم بمفازة على كانوا ميركا بو اودي كيسي من العذاب كفو لا جابا ماده ولهم عذاب أليم ala ko la jaba boy min la jaba dimini ولله ملك السماوات والأرض ako sangolon du golon masaya o ya ala de tay والله على كل شيء قدير ala de se masaya fembe la jelena إن في خلق السماوات والأرض bismillahil azam na duwa wuti jabi dado biye kodi do biye ni do no kona bi jabi amano kodi do ma yano inshallah adamne le ni inna fi khalqis samawati wal ard ala ga bisangolon du golon danina akhir suratu ala imran واختلاف الليل والنهار ako sunik le ga fongo nyoya لآيات لأولي الألباب ala ko kama go binna li ulil albab hakli tiguye الذين يذكرون الله ma mun bi ala ko suma قياما وقعودا qiyaman ujole wa qu'udan anu sigle وعلى جنوبهم anu galo karaga mo be sega ala wurdi kay wati tugo be ibse ga wurdi kay jole ibse ga wurdi kay sigle ibse ki dai karaga ga wurdi kay fo da ala abaru mine
ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لو كفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لكن للذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمنون بالله وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله ما من من يعلى لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم إن عبد الله بن سلام أبن من يفنى فمن جينا أوكا وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون اسم الأعظم بنا بانفو ياندي لعلكم تفلحون kadon ga ko ala bi duwa wujadi kana nyolla me ko sobe ni sukora ibi bo mo chala e dara ka place gi fi makanin khalin min an-nas kibar selini suranin kadi ni salamu blat mamina ebe qulu huwa ayatul kursi kala shenkele ka qulu huwa allah kala shenkele suratul qadri inna anzalnahu fi lailatul qadri ka kala shenkele ni bela gelena isilla chugo mi isigire no position kelena iti yeleme kini fe iti yeleme numa to ni yo ka ta bank mamina tumana ala togota an kele ibn zikru shaytan ismul azam bo kono ya qadim ya daim ya fard ya witru ya ahadu ya wahidu ya samadu ya hayyu ya qayyum ya badiya samawati wal ard ya zal jalali wal ikram shaytan no shaytan da fara inna fi khalqis samawati wal ard ni ayay ibn kala foka tabla tuflihuna shenkili
utuma salatu do bi kimyawu salatu Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina ومولانا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وبشيرنا وسراجنا وقرة أعيننا ووسيلتنا إلى ربنا أبي القاسم الأمين سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنما بركات عدد ما صلى عليه المصلون من أهل السماوات وأهل الأرضين من أول الدهر إلى آخرها في كل زمان وأوان ووقت وساعة وشهر وجمعة وطرفة ولمعة ولفظة ولحظة وقطرة ونسيم ونفس ونشيم وشم وعدد ما هم مصلون عليه كذلك في المساء والصباح والعشي والإبكار يدور نتنا تريد تقول قولتا الله ما قبل نيكاك أباك ويربي Allah kala bangku cuma Allah kadama dan ni suni ayat surah Al-Imran ayat 8 inna fi khalqis samawati wal ardi katabla muflihuna akan aku ngala de Allah kan sama apa mah dan kan lala ni surah ina insyaallah amin ada surah gimana Sulaiman ngaga suratul nisa autma suratu an-nisa'i amin ada musuh pokok surana telma selama musuh bonye ka valar do musola ala suran keren-keren no digi qur'ana kono ka to da ko suratu maza an-nisa na te qur'ana kono ko suratu rijal o tede to ka suran tede sulawali ala muso boya de to mana amana to suratu an-nisa ila insyaallah amane ne doktor adam karambe aywa munasaba min be suratu an-nisa ani suratu ala imran min kara sababu suratu an-nisa tugura ala imran ko kummin kama doni baw ye min fo la doni kono ustad karambe ako nyafanya na fale tafaddal mashkura aywa mufassir ku ka fa na ko yesumi di ko kana lokala ko ya di ko ne jede kama ni majlu site ko so ngani ko na do fo may na ala fa ya di ko ne jani kama ala ka resra nay amunu ya ne fara ko to ananya ke ala ka jabe ambulu ala ka amuta ya rabbi mana antara sisa suratu ala imran ومن هذه السورة من سورة النساء ومن هذه السورة من سورة المدنية سورة من دو أجيرا كراكا مدينة دي سورة النساء نيقرنا سورة جدي جدي توال لغي من سورة عند الله كفانا كمونا سورة أبي دادا نوكا ترتيبو يا توي تنزيلو يرفنا يا توي ni sura mtule suratul nisa ni jigira suratul mumtahina do kofe eka do suratul mumtahina do futukuma na hasaba at-tartib lu togodi ablale do suratu ali imran na do kofe men ne jigili tuwala je ajigira mumtahina do kofe namuna anana classe kabla suratu ali imran na kofe ubayira de kafo ali imran na laba uchoya hakiri rala wa wajibiya ni saudi ka tuwala hal na sura jiglila ni saudi jigira sura no kofe mumtahina akli jigi kama an yudi de ke anya damene suratul fatiha ulaban tuya ndado ni hakli bala dugo de kera kulu flabe ko ala kan ker ala kana ko kulu konnana ala funna minu koro no de yahudiyawe ma minu filila no de nasarawe afunna minu korno di yahudiyawi ode kama klara fatiha la dro sura mi tugura la karamu ye bakara o yahudiyawi ko fole do kosere bakara konna na ode kama bakara tugura fatiha la o kama klara bakara la dro sura mi tugura la ala dimi minu filila we joyin ode nasarawi ko fole do kosere ali imrana konna na ayo an klara sisa ali imran na sura mi tugurala uye nisawe mukama nisaw tugura ali imran na amuna sabay moy ka sabuke sura mi nan klato filala
eka ayala balaje akutugudi ya ayyuhalladhina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun akwanga sara alanye aw minu ko aw dalilu alala nyamare chama fora anyamare laban na kemwe ala yasra ya akwanga sara alanye ala yasra de fora sura minan clara la sisa a aya laban nyamare kam mu fora uri ala yasra ba konnana uri kala nyamare kan labai sura minan na do ala sisa suratul nisa ida dabo fana laje ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum taqwa di bi labana sura minan clara la utakuwa kile uri fana bine dabola ukama mantiku la hakli la nisau utugura suratu ali imran tartibu tuwala uya munasaba kile munasaba warabbe dolba wa faniya nisau utugura ali imran na kasabu ka sura minan klara no de ali imrani ghazwatu uhud kele anya fura konna na ka bampai suratu ali imran konna na toni tora o toni o de bena foni sura konna na ate qur'ana sura wara foni sura o de yake misau tora kana dam na bena sayro dola fama lakum fil munafiqina fi'atayn o bena sura de konna na o dote fewore o yuulu kele to di nyofotoy o de yake misau tora ali imran na shukran alaka atlima dawa jazakumullahu khairan aywa anye munasaba flasoro min suran fulanunu ni ɲɔgɔn cɛ jazakumullahu khairan fadilatu docteur adam karambe inshallah ayiwa suleiman mɔgɔ ka taa seliji ta masha Allah fakama ayi mikro di alhamdulillah rabbil alamin ala kan da sawa ala ta mo ala kan nyeme wala ala ka sijan kana an bɛ fɛ ka fitinin fara an ka docteur ka kuma kan masha Allah an b'a daminɛ min na o ye an jɔlen bɛ sura min na sisan n'an ɲɛsinnen b'a ma suratul nisa kalandenw b'an cɛla suratul nisa sura dɔ min tɔgɔ dalen bɛ musow la nka a kɛlima jamu de don donc a ka ca la arabukan tagabolo la i b'a sɔrɔ mufradu ni musanna k'ale la nka imratu ale fɛnɛ n'i y'ale ta i b'a sɔrɔ mufradu b'a la musanna b'a la ale jamu de bɛ taa bɛn nisaw ma donc an b'o yɔrɔ fɔ kalan na ko hakili to la se ka question kɛra k'a fɔ ko jamu imra donc o de ye nisaw ye o cogo kelen na i bɛ se ka ɲininka k'i ka na ni nisaw mufradu na musanna ye i b'o kɛ imratu imratan ala k'an bɛn sababu o tɛmɛnen kɔfɛ fatiha laban i n'a fɔ sani karan bɛ a fɔ cogoya min na a fɔra ko ala kana an bila mɔgɔ ka sira kan ala dimina mɔgɔ minnu kɔrɔ ani mɔgɔ minnu filila n'i y'a jateminɛ n'a sɔrɔ bakara kɔnɔna na an ye tahalilu min kɛ o de ye k'a fɔ la ilaha illahu a saba de bɛ suratul bakara kɔnɔna na o tuma naaninan o bɛna kɛ ala imran daminɛ ye donc o bɛ mun yira ala imran don a fɔra ko yahuda ni nasaraw de tɔgɔ fɔlen bɛ a sura in kɔnɔna na bakara ni ala imran o tuma o b'a yira an na k'a fɔ an silamɛ minnu b'ale ka kuranɛ in lamɛn a bɛ ka fɔ an ɲɛna de k'a fɔ yahudaw taara sira min fɛ an k'an kɔlɔsi an yɛrɛ la o tuma bɛɛ hakili bɛ jigin fana k'a fɔ an kana foyi bato fana kɛra Allahu subhanahu wa ta'ala ye o de la fɛnɛ i bɛna ye k'a fɔ suratul nisa min ni an ɲɛsinnen filɛ o ma sisan a bɛna yɛlɛma de k'a fɔ yahudiya minnu ka baro bɔla an ɲɛ ani nasara minnu ka baro bɔla an ɲɛ ko an n'u bɛɛ lajɛlen gana ka bɔ nin kelen de la o kɔrɔ o ma fisa n'an ye o tuma yan nɔ ala bɛ fɛ ka yasu tafadul huna taqwa an fɛ k'o de fɛnɛ fɔ a ɲɛna ala k'an bɛɛ sababu jazakumullahu khairan fakama ممتاز نعمة عليك بسم الله الرحمن الرحيم لمن فرق علينا دون البيت لمن كم فسر قرابة وبافق سلوس صرا بسبب مكان صرا ينه سورة النساء نيا مسوق فسرين بسم الله الرحمن الرحيم أما دمنا الله تعالى تبارك ما يجني من تجد الله رحمه كره كره لين تجدو يا أيها الناس سيد ما كتا سيد تواتي كسر كيا أو آدم أديو اتقوا ربكم عشرة أو ما يده الذي خلقكم من نفس واحدة مسامي ياو دان كبونين كلنا وخلق منها زوجها كلا كافور مسلمي أبها واي كادان كبونينا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء كسرنا شيء شاما ني مسو شاما كلو جنسا كبوننا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام واتقوا الله عشرة على الذي تساءلون به أبو نيون ديرنا على من كماي أكي على كما أكي على كما نوما ما من بدرو فويتي بوبلي والله الله أكبر أكي على كما
ni mo wati ma kay ala kama kana sabunde ala bonya jirade wattaqullaha ay sira alani allazi tasaaluna bi aw bi ñon birina alamin kamay aha wal arhama wattaqul arhama ay sira sindinya Allah taktawha agana sindi tigade Allahu akbar inna allaha kana alaykum raqiba ala garaji ko sini masaya aula wa atul yatama amwalahum ala ga yati madem kan na bolo duma wala tatabaddalu al-khabitha bit-tayyib akana aywa tatabaddalu al-khabitha akana juguman fale akana juguman fale juguman naka yati madem fa saraka sanu no to yule sanu ni mawo yeldan katkara e bita sanu do la jay ten doro ko block la ci la ko ma be kilo kele ni fana kilo kele ni ngay ni sanu inde kara ka girin ka temen kan ko ta ala ko ni yake ko jugu gada wala taakulu amwalahum ila amwalikum ala ko kana folo dunga faraw kana folo ganyeti yala innahu kana huban kabira ko gara jurume jurume ma halaki ma halaki o de huban kabira ma halaki jurumu bele wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama ala ko nasrana ka fo atina la dire yati madew ni nyonje fankihu ma tawba lakum minan nisa daga ta fuke yawan nanu me nyonta nanga to da ni fati juru sala qur'ana gala ma yoro de tida ko ni sirana kuma do kana yeyande o amin ne fe hakim man ma ne ba do tan do biya ko nasrana ka tina la dire yati madew ni nyonje kaga ta muso furu lu wali ha ne kuma kele ya mu wala amma ko bin da kare bi hala tafsiru yere kabe in yere bi fola kan ba so ko ko di qur'ana fa be ni wora chama de la tan dugole do de bi wa in khiftum ala banasrana alla tuksitu fil yatama ka tisigal la dire yati madde musoma una ku ka valer duma yati madde ala ya fa mana ka tanai aba awu ngolo lamona arabu folo arabu muso be clever de la min ko se ka cha ani min disika bo ani min yada karelendo ulo forna folo ka cha ni muso to kai ani munun kalalendo muso munun kalalendo ulo fana valeur bido bo ka tema muso to otmani ni bela jelenda farala ko yati madenye aba aw bolo marala aw ba fe ka furu na ni valeur mi ga ka ata fe ka dala parce ka wilaya ka ko je ba o de bolo abina wardo ni ndike doro parce que mun kama aw da yati bi ala boy kana kede fa in khiftum nasirana alla tuksitu ka tisaka la diriya fil yatama yati madem musumanu nuna oni wari valeur mi ga ko duma fada uhuna ayunu tay fankihu ma taba lakum minan nisa'i musun kadiye musu tole ka tulu fu nonu dora nene dogoleno Allahu apa munamure nande dogoleno masna wa sulasa wa ruba play jawlawo sabai jawlawo nani jawlawo tota ya timaden toy Allahu akbar fa in khiftum alla ta'tilu fawahida nasana kafatina ladira muso ni nyonje fawahida tan kika da muso kelema aw ma malakat aymanukum netabe lillahi harajo bi ga epol kashi so che bi ni muso flata ni ma ladira ni nyonje ikere jene ni lillahi harajo bi ga tamane epol kashi bala harajo ni ma min kere jene ni ta to doro kana ni ngali ke la yusalu an zanbihi insun wala ko ale ma ladira muso ni nyonje fla ko ma bolo don aje ana kata ko de kele na bi jene ga to ka la harajo na ka bo to godila mati ni ngai min ke ni fe mi shi ebo nyukana aw ma malakat aymanukum ibu mo do du kuturu de nyune na ko na la harajo na buga fulo go ma to ma wallahi do bi abu shikeme abuka nwa ko ro la kana man yaghlul yati yawm al-qiyamati bima qalla wati ni nga la yusalan zanbihi insun wala aha aw ma malakat aymanukum wal wakil bolo yumunu mara zalika adna alla ta'ulu zalika adna ala ko de kasurun sababa ma alla ta'ulu wala sakana jenge wa atun nisaa sadaqatihinna nihla ala ga muso ga furna bolo duma nihlatan furna bolo sonfene do sanitade ibi ka wari mun bo muso furna bolo la ka di muso ma ala ko nihlatan sonfene do ben ka on de dani nyante ani ye wari bo ka muso fura ani ya santi gele ngede nga hakili to ala de sanitade فإن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه فإن لكم نمسو يرجعنا عن شيء منه نفسا كفرنا فلوكو أيرجعنا كادي تشما والما كادا فما والما كادا بما فكلوه أيادون هنيئا أكدي مريئا أكوكا نمندو
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ala ko adinna la mo akana bolo dumare التي جعل الله لكم قياما ala ika ko bela jelen sirina bolo mina ka di de ma de ni nyama jole ta be ta dunga ba sene mi fa وارزقوهم فيها ako na abu denu na buga garge ko wala bi funu sawi abu dumunu dumala واقسوهم abu ferabo وقولوا لهم قولا abu معروفا sare don go kuma ku ni wari ni ku ya aw yare de kana kata kana ni kera kamale dore ibu warda fa de sori ni o de qawlan ma'rufan ke kuma man fa ishara don kula na kabo dem sen fitin na kula jaba be ke na fama kanga furna kolo dum pama kanga furna kolo ide ne tay na e doni bo mina kadima o de foto fle ko fa kuluhu alo dum hani an akan nendo akon akadi mari an akotam nendo fa munawa nete musuka furna kolo ayara de tarunda ala kambe sababu aywa Dr. Adam kabna taliku fitin do inshallah wakani sababu ni aya minamala nodi فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى والثلاث والرباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تعولوا فكان شاء الله يبقى كما بي أبي فروك فلا سبا ناني كاتا دو بارك دي سيسا درو كسي كامليا ni gremu konna na bela jeli flata utmana ni rafana bidota hakke musunnuka hakke هو بعدين سبيتي ايوه كاتاتي كسرما حكدا ما يكادو كفي كجوبا كده يكجوبا كده الله يقول وان خفتم الا تعدلوا كان فوقي كرو بلا جلي فلا تميجني كاتا ولا ني يورينا نني ما تامو بنا لاجي شودورا يبال لاجي كحكه بلشي وعلى وضاف آية نجولي ثم في النماك مسوي ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف أقادوا كفو حكي بفروق النانا نيا دودرو كفو تسي أيوة شرفنا نيفي نجيب وإبيب وسادو ولادك أقادوا كفو فروق كتي شريع كتي دوري مبلا جلي بفروق النانا فروق بكي تمادر واجبي تمادر بكي سنة furu tuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ a bɛ kɛ makuruhu ye tuma dɔ la i bɛ se ka i bɛ taa a bɛ kɛ haramu ye tuma dɔ la a bɛ kɛ mubahu ye adamaden bɛ nin lahalaya bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na maa dɔw bɛ a ka furu y'a ma de diyagoya de fa ka furu kɛ e dɔ bɛ wajibi k'i ci dɔn fɛn min n'i y'a kɛ i bɛ baraji sɔrɔ n'i b'a kɛ i bɛ jurumu sɔrɔ tuma dɔ la dɔw ka furu kiti bɛ bila nin hukumu kɔnɔna na tuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ dɔw ka furu kiti a bɛ bila mandubu kɔnɔna na o ye mun ye mandubu ye mun ye fɛn min n'i y'a kɛ sariya kɔnɔna i bɛ baraji sɔrɔ mɛ n'i m'a kɛ i tɛ jurumu sɔrɔ dɔw ka furu kiti bɛ kɛ ta tuma dɔ la dɔw ka furu kiti bɛ kɛ tuma dɔ la haramu yɛrɛ bɛ e ma e m'a ka furu kɛ e dɔ bɛ haramu yɛrɛ fana dɔn fɛn min don n'i y'a kɛ i bɛ jurumu sɔrɔ n'i m'a kɛ i bɛ baraji sɔrɔ dɔw ka kiti bɛ kɛ ta furu kunda tuma dɔ la tuma dɔ la dɔw ka furu kiti bɛ kɛ makuruhu ye mun ye o de ye fɛn ye ni a kɔlen don n'i m'a kɛ i bɛ baraji sɔrɔ nka n'i y'a kɛ fana jurumu t'a la nka kɛbaliya o de ka fisa n'a kɛli ye dɔw ka furu fana bɛ bila o kiti kɔnɔna na tuma dɔ la furu bɛ kɛ mubahu ye a kɛli n'a kɛbaliya bɛɛ lajɛlen ka kan adamaden fan caman a b'o de bɛ kiti kɔnɔna na n'o de ye mubahu ye furu an kana fɔ wajibi don tuma dɔ la maa kɛli kira ka sunna don dɛ aziwaju min sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni ala b'a fɔ kuranna aya dɔ la walaqad ba'athna min qablika rusulan waja'alna lahum azwajan wa zurriya o bɛɛ n'a ta an ka dɔnnibaaba dɔw bɛ yen u ma furu kɛ u ka ɲɛnamaya kɔnɔna na u ma furu yɛrɛ de kɛ كتاب بوانا دون بغدو عبد الفتاح أبو غدة كتابه العلماء الذين آثروا العلم على الزواج
don ba do be o doni ta ka furu to o ya yi no ko bi furu ke avec ke sababu o tise ko ka doni ni ka sa hakela o lu ye doni furu ka muso furu sa Allahu akbar o mo furu ira ke to o doni ba ko be Allahu akbar bani ala don ce avec tout ça o mo furu ko ka nyana ba ko nana من بينهم زمخشري أما زمخشري مفوني لم يتزوج أما فروكه الله أكبر إمام النووي أما فروكه ابن تيمية ننسي مفروكه الله أكبر وطبعا فروكو أما بني بابو نيرو دلا أنغا دو كفو فروكو بينو حكمو بيكوننا ما دو بي تما دورا كفرو يري حرامودي comme wati kurulin do an gon ba fa ka jere la doro demission be do ngi na ko nana era be se ka ni tuma duma de furbe wajibiya tuma duma da be haramu ya tuma duma be kem makruhu ye tuma duma be kem mubahu ye tuma duma be kem mandubu ye ma la ni yudi ala ka ake ma da jazakallahu khairan aywa shine rami rabbi inshallah Sheikh Ahmad bin Khalid daga Ahmada ko ta da kunya na gode wa alhamdulillah bismillah ko dusukun konnana wala amodi aywa ko ka kile muso ni nyonje obsere ke me dusukun na du do be ka tema doka atuma wala mikro di Sheikh Ahmad mashallah الدكتور أحمد تراوري ولم تستطيعوا أن تعلموا أيوة أنا منك نكتي فورا نكتي لامي parce que mun kama ninde anga dina nyedoyi anyara ka anga dina sega kan do adama dere dankunde ni anya ko beede la yutazaru bil jahli fi dar al-islam ya am kuma kala alati mati min la harajo do ki blawla de namu gela ya fa moi ala kan be sawaba mo be galame kiti de bina force ça change ngali pe ko ala ibse ka ton kla imuso ni nyonche ku kenya finina ku kenya warla nga dusukundu mi kar safa ka tema kar sala ko ala kiti bi tugo Sheikh Ahmad bin Jabi Sheikh Ahmad wala eri kam zonu yi akan ala ya bulu sama male ore kai ode shari'a ode adama dia ke tuwa mai inshallah o bi kanu fa disukuna awa o yi o ti o planeti adama dia ko Allahu akbar o ti adama dia ko ala ya ko mana bla woro mina ko woro ni afam ode wala tastati an ta'dilu ولو حرصتم بين النساء ولو حرصتم ودي يرني ودي تشبوكو او على من بلا ورمنا وبي ورنينا او ga iga mumutalaka fi bulu fon ibina me diga muzoma ibu ko ni la ko dafa ala kana de kuma ka sallallahu alaihi wasallam na kalu na babu allahumma hadha tasmi فيما amlu wala talumuni فيما تملك wala amlu o lele lalde ne be mara bambu o min dele bulu sa no be era bulu no diskuni awa ikana mena no o ma no ala ta la nabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada ku rasulullah اسوة hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir ala kira bi man bele jele ko duwai ani bi laje kala dige batu ka ci wawla o ale dige kuma ka ta an fana ba ko ko wa kele nya ala kani sababa amin ya rabbal vraiment fatwa era dirani ma onaka ka pasale rai generali sama be munun kulude dakai maina amana gera la sheikh shiyu ala mudiruna ala raka do no fala ko sehoan ma sha Allah وصلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. أنا يا كبير سيرو سما دي سليمان يا رب العالمين. وصلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. وصلوا اليتامى أيتم أيلو جربي. فإن آنستم منهم رشدا. وصلوا اليتامى أيتم أبو جربي كلاجة.
حتى إذا بلغوا النكاح أقولوا سيرا فرقة تمامنا يا دو كنا بالغوي فإن آنستم منهم رشدا أو سمنون أبكافو كنا بولا سيسا فادفعوا إليهم أموالهم فاسرا كنا فلو منتو أبو كنا فلو دوما كنا فلو يتيمدي فاسرا كنا فلو منتو نامر لندو لاي نبارا بكناي أتدام كيو فاقا كبالغوي ناسرا فرقة تمامنا كاسرا باركي أبو نفلو يبوكا فرقا سيرا بوالا كفرقا نفلو ينداما أكا فرقا باركي نارو تو تكو دينا أكا نسو أكا يشende ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا على كأن يتيمدين كنا فلو دون إسرافا دان سبوكاسو وبدارا أن يربوني كاسو أن يكبروا كاكو كورباليان يانو كاكو كنا دون كابا ومن كان غنيا فليستعفف على من كان غنيا Quran sekarang. Akidin barangkali. Dan kau pandai apa? Ayo Sulaiman. Mengata. Mengata. Wala ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru. Wala ta'kuluha akan anda follow indu israfan dan kaso wa bidaran ani ya boya kaso. Wa bidaran tilia kaso. Dengan tilia jona dem sanu yanu ka korobaya nga sanini do dun yanu ka se korobaya le na dudo biyo do la mo ta kalama ne ko dun ka boyo de bidara ne ki tilia ka chene ka yanu ka korobaya. Awati kana kere ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان غنيا لما من كان نفلتكي نيتي مدني كسونا فليستعفف إيه من كبورينا توي وريك كنت بلوكي كبلانيا aka dumuni ki gaso ya ki miri ni te demi iba ke hina min kada idonka andi musoka iko hina nyogonda ya timadenga kamara ni te demi na ala de jiru salama sai ala ba sari dewi naman kana fakiran nyake konde nyake pati blogi daga blogi ka fo bara tigana wote akan marakanye agodo kodo daga ba dunde kura ko da kana ya timadenga na folo bla daga ka dunga abade mo da mo baraka nai akalla sabo shaka do fena femu ne fen garanti lu femi chema di jona ka amara du golo bola daro dawati fen garanti le wala shaka do du golo la shaka do sanuma kabla du golo ko ne feni mi shaka fen fara ayaka o shaka do lu fi no fen garanti lu na wal makati ka action lo sanka dama société dola abin mara yana ga koroba ya bita so wari chama farlaka o de kai wala ala kote man kana ganiyan falyastafif ni ma min kera setigiye iki yara mina ka boyati maden kana folola o man kana faqiran ni ma min kera fantai falyakulu bil ma'ruf e bidoni ta buga warla ka farana sonta don ala ko tuma mina nai yati maden kana folo dumo kelen ko be kamale ko yi ashidu alaihim abishire wala wakafa billahi hasiba ko ala ya wasarani jati mina masai lirrijali nasibun mimma taraka alwalidani ando to flechena sa ilmul faraid awwal ilmin yunsa kira ya rakoti alele nera ka specialty ilmul faraid ngonya don ko juto ilmul faraid agela mai hisabu yo nera mathematician o da agela mamba ne ya wala o de anu ba yambolo kira kote akona chen clam doni kana kala kale de joni folay mi mo gobina nyina ka bako adama do mi na to wa awwalu shay'in yunsahu min ummati kale de wili ka ba muhammadu mandum diskunna doni mita fadla kiramu sallallahu alaihi wasallam ka sahaba bere gele no ka specialty de do kira ko afradukum zaid sahaba be mbi no se chen klama kateme sahaba bere gele da o de kun zaid bun sabit
wa aqra'ukum Ubay ibn Ka'b min se ko ana kalanina katamu bela jelenga o Ubay ibn Ka'b wa aqbakum Ali ako min se kitila katama bela jelenga o Imam Ali karramallahu wajhahu da sahabat nun bela jelenga wa a'lamukum bil halal wal haram Mu'az ibn Jabal ako min be halal ne haramu don katama sahabat bela jelenga o Mu'az ibn Jabal da karaga sahabaw u bela jelenga ka takhassusun ka specialty do tonina abo chogodila ana al'ana anfa nabi bi tamina asru min nabi na'anu fi asri maza at-takhassusat kallama iga kama wakilin soraka fa bi fanu bela jelen da falen sorala ana salafunu nuku mitene mesisa nahnu fi asri at-takhassus بدرس تخرج من كلية ماذا الشريعة والقانون وهذا من كلية الحديث كلية الحضارة كلية اللغة أصول الفقه دون كرا اسبيشالتي نفكر صحابة مكا اسبيشالتي وكم يشوفوا من الدنيا أبو يشوفنا دون كرا دون كرا اسبيشالتي دومي دو أنتو تفله شنكلا دوني دو كونسا علم الفرائض معرفة الفروض الوارثين وتصحيح السهام وقسم التركات ni شنكلا يرى تعرفي شنكلا يشوفني أنا سليمان للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ako chobi ni yorosoro bani bawo saraka minto anu masurna mo saraka minto chobi ni yorosoro ala وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ko fawni masurna mo saraka minto muso fana bin yorosoro ala ko nay chobi chenta muso bi chenta مما kalla minhu amana dogo chogo non buta sorala أو كسر wal mamana cha chogo chawte den tani den chamani muso mawluto boy chena da نصيبا مفروضا أكون نصيبا نيرو دو مفروضا على نيرو من دانسكي على نيرو دانسكي الفروض المقدرة في كتاب الله الستة نيرو من دانسكي لندو على كتاب الله نصف بالا نفلو كلانتي ثم ماذا الربع نفلو كلانتي أنا كلانتي ناني ثم ماذا سلسو بينو نكاكلا كلانتي سبانا ثم السلساني kakilan sabai ka flata kakilan wore kakilinda kakilan segne kakilinda dan nonu le ala be ni yoro dansi donc wa so ni dono doni adoni a inventé ba bi no ni ngar man lazi wada ilma nahw ba fi qabul aswad maza ad-durri bi amrin min al-imam ali abu chokola man lazi wada ilma mustalah al-hadith huwa ar-ramhurmuzi كذلك من الذي وضع علم الصرف أبو مسلم الهراء الكوفي من الذي وضع علم الجبر محمد بن موسى ماذا الخوارزمي من الذي وضع علم الميراث هو الله bien dono doni ba soro ba foko ni kansa de ni doni inventé na chenkla yera doni ala yera de doni inventé yera kabla ka ko amakono abo chukuna ora amankan pu ni islam ko ni ikan ka ladilikan di ni ti ndomi ika chen akana ta pew kiti tige rola kiti miniati tige ni qur'ana ka tigeli islamat bela gelen kan kan ni wasiya ka tabla ni ti ndomi ne ka chen ka klambi dina min tabulo la na chen ka klauka na ami klemina biya titende islamat deun uluka kiti chama ne be wode bita tige ay kiti tige rola kiti minati tige ni qur'ana ne ba fatani ala kan be sababam inshallah وإذا نظر القسمة أولي القربى واليتامى على كل شيء مما سرنا مونا إذا حضر القسمة أولي القربى ثم سرنا مو أننا تشنت لانفلا واليتامى يتم دو فنانا والمساكين أيوة دسباتو فنانا فارزقوهم منه ما شاء الله فارزقوهم منه أبي يتم دين أبوك واردوما afamunawa balmo bela jelen nana dugu mogo nana almamu nana aywa balmo nana masunno bora fan bela jelen fe kana wan nana amna chenkla bi chenkla ko mo ne binake farzuqo minha abiyati madinu na abu garje go fata na furula wa tulu nyanje ka ba mato wa qulu lahum qawlan ma'rufa fa mato ya ani che an balma ya alaka wasara herala qawlan ma'rufa bana وننسى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا ناصر مزابورا تفسير تشورو بيقولوا فرزقوهم منها يعني تشنغا كلا كدوبالا كلا بالمون نيوتي كدوري دسباتوما وابينو
afamuna wa kasar ka qawlan ma'rufan fi nahnu la nara hadha antoyi aw nyabe minna yatimadun ni wari rasa na mo sara ka ba aka wari jon tai kuma de bi kuma chama bo fara na islam ya sariala ni su sara kana fuluto wari jon tai wari su taiwa wari akomo taiwa wari ana komo taiwa kuma kan saba de bi orila ni mo sara ka warto million kele jurumi mbala obe million kele ma dembe no muso bi foti million kele ko abuka jobedi ala kan be sababa mo do ya jira ka funa da maden kon sara ka ba wari o ye tian fo bedi ay ke so bla ko wadi sera insha Allah mana nata nata donc anye ke so min fo insha Allah amana ke so amina bla sinina su yere mana sa aka wari su de tarowa akofa mo de tarowa u fla jedowa don mo ye min fo la amina o jabi fo mo hoyi ani wala sesa chenti klana chenkla ka chenka nga klawa wala chema nga klawa yala obichodi da tisito anya ka bi kle ame kle na bi ni mami ngo kwa na chenkla ndoro bina fo jete ko ka balma ya fara chena ka nga kla ka bi kle bina ni mashe ka bi kle bina ni mashe chenka nga kla jole bi muso balo muni ce sara domin na duguje muso balo ba ya raka donc sini insha Allah amina jawarani sini responsable amadu be kone ko question kan na faka bon ko sobe kana blaka sini kono ka wala bari al faqih kazalika doktor mudir dar al iftah doktor Umar Watara aka bahas kaymo kala burgana na bla ala bisati tawila تحرير محل مازا النزاع والخروج من الخلاف إن شاء الله الله كان ده سببه صدق الله العظيم دونك المفسر يفوتكم منها إن شاء الله هذه قضية حساسة جدا أو من القضايا المعاصرة المستحدثة كرم يكون من دو أما واتي كنا نكاكا كني كدو يبتصروا يتمدون كحكدو بيتشانت $1 nafara ko bamba to bana wara minu be di su don abalmake minu be tuma do robe tasarrufu to wara minu na tugo dora yala wara ni bamba to tadi wala yatima de tado yatima don tado abin su ko ya minu ke kenai ambe karamo minu ta ko ka saraka bo wara minu na nan manya na ko ba ka saraka bo bamba tai abin bamba to de ko warna wa wala aw min ya balmay na ko be saraka bo balmay aw di ka warfara nyoka ka saraka bo kusabu war min tarani ya ba tarana surati sarala kam million chamate abi million kire ta ko min saraka bo na abi ta misu sa abi ba shouta abi chamake abi bora bamba to kana furina yala we dankar de yatima do kana furla wala bi da ka kita parce que min chama de ban fe mo bo foro fari foni na fulotigi min na bana o te danto ka ke tawla o be saraka bo ma bebe tabama to ka na furo de la yala kaka ka kitele wala ma ka kiti na la sona dabe na so masini insha Allah Allah ka akimandama kutumana oye wa alaykum salam alhaji doye uka togorwa bana msichama be matla allama na ke dinge folo na dingu tai parce que vous na dingu temo na kele ka bla bla ya insha Allah wa ana alhaji yafa afana majlisu chabado insha Allah ako yayi mogodo saraka misi chamanto don bana ka chenkla me alaba anana ke misi na ke dinge folo na dingu